Bravo bojsi, bravo Dinamo, to je to. Teško, ali pobjeda. Pa stalno šokovi nekakvi. Lijep pozdrav iz Zagreba, evo od novog vloga, danas idem na tekmu Dinamo Gorica, Maksimir, domaća tekma. Ali nisam sam, došlo nas je četvorica iz Križevaca, točnije iz malog sela Gračine pored Križevaca, pa da pitamo dečke prvo za mišljenje rezultata danas. Prva tekma za Tineka, Tino, rezultat? 3-1. Gospon Vuks, rezultat? 3-0. Može. Jedno 5-0 mora biti. Ja mislim da bude 4-0 za Dinamo. Danas smo mi trebali ići na sjever, ali ne idemo na sjever, zato jer sam dobila onu nagradu od Dinama i moram pucat penal danas. Na poluvremenu, uvijek sam mu pogodili ja to. A ako ne budeš onda ne znam. Moraš. Unem se osramotila kulam, a? Vidjeli koji je golman, znaš. I to je to. Znači moramo ići na zapad. Evo, nisam bil na zapadu, ne pamtim kad sam bil na zapadu, ima više od 10-15 godina nisam bil na zapadnoj tribini, tako da danas moram ići na zapad. Ali nema se. Prije nego se pokrene cijelo ludilo oko tekme, subscribeajte se na ovaj kanal, besplatno je, meni puno znači, tako da to je to. Kakav je osjećaj ići na tekmu na zapad umjesto sjevera? Ne, čudan. To je sad prvi put da idem na zapad, inače samo uvijek na sjever i bio sam na istoku par puta, ali na zapadu nikad. Sad nikad da ne idem na utakmicu. Ja sam bil jednom, stari moj. Jednom i ono. Ja nikad, ja mislim da ni ne budem nikad živio. Ja mislim da nisam bil ni punoljetan još, tako da. Kad si bil zadnji put na zapadnoj tribini? Na tobom dok smo Sloveniju gledali, dok je Dado pršao dao. Znači na Dinamu nikad nisi bil na zapadu? Ne. Bili smo nas dva na utakmici Hrvatsko-Slovenija 2003. godine, ali na Dinamu nismo nikad skupaj išli na zapad. Eto, za sve postoji prvi put, to je danas. Da, tu smo. Kaka god je, naš je. Dobili smo ulaznice, sve riješeno u 6.05, moram tu biti kod stepenica. To je to, pucat ćemo penale. Moram 5 penala pucat, to znam. Dino, opasna je situacija, gle, stari lav, prati starog lava. Mogli bi to biti neki okašaj danas to, ili? Stari lav ga pita, jel hoće pivu popiti? Vidiš šta? Tino, koji je osjećaj prvi, reci ga. Odlično. Odlično, a? Ništa, trudi se malo da igraš za Dinamo i da te gledamo tu, kužiš kak igraš dole. Živjeli. Treba pogoditi sa Dinu za besplatnu pivu. Ja idem sljedeći. Ajo. Nije me sram. Da, bravo. Slušao sam rundu, evo. Ko kolo sreće? Možete postati prijatelj zaklade Nema predaje. Zaklada će sve osobe koje se akcijama pozvati na zanimljive aktivnosti poput treninga prve momčadi, obilaska stadiona. Evo, dobro si reke, bravo. Evo ga. Kume, di je ljepši pogled odavde? Ili sa sjevera? Nemoj lagate. Nemojte niko tukal, samo ja. Se bolje vidi, ali na sjeveru se onak zastave pa ništa ne vidiš cijelo vrijeme. Tam se navija, tam se ne gleda utakmice. Moj stari od 72 godine ima problem. On kad dođe na sjever, navija on, sve to, svaka čast. On poludi drugo polovreme kad se izvadi zastave. Onda ništa vidi teren od zastava. Nama to ne smeta, ali on je već stariji, pa znaš. Ja, kaj? Danas je 25. obljetnica od povratka imena Dinamo. Mislim, bila je jučer 14.2. na Valentinovo. Tako da očekujemo koreografiju Bad Blue Boysa.
Baturina, ide Baturina! Bravo Baturina, bravo Martin! Ajmo Dinamo, ajmo! Wow! Bravo Pjaca! Prvi 20 minuta Dinamo neke pokušava, niš posebno, sporo ide lopta, jako sporo ide lopta. Bolje sad. Teofil ima loptu, baca je unutra, tu je Kanga, stativa. 22 minuta, 0-0, dobra prilika za Dinamo. Nastavak akcije tu, Pierre Gabriel. Ništa. I eto, Gorica vodi 1-0. Joj, Bože dragi. 26. minuta gubi Dinamo 1-0. Gorica prvi put došla pred gol, Gorica došla prvi put pred gol, zabila. Danas morate pobijediti za njih koji su vratili Dinamo prije 25 godina, morate za njih, za nas, ajmo Dinamo. Hajduk je odigrao 1-1, ajmo. Pjaca i... Ja odem pucat penale. Ako bude kakav gol, bude gol, ja to ne budem snimil, tako da eto. Koliko mu penala pogoditi? Pavar 4 mora pogoditi. Prodano. S obzirom na tvoj kalibar, to bi mora. Kako je cool, lepo hvali, to je to, bravo. Nadamo se najboljem da se ne osramoti tu pred Maksimirom. Evo ga, tu smo spremni, čekamo gospodina protivnika koji bude pucat s menom penale, moram pucat 5 penala. Nadam se da se noga ne bude jako tresla na Maksimiru, na Maksimirskom terenu, nije svaki dan. Zanimljiva pozicija. Ovoj si iza. Ja spreman da izađu na teren i puca penale. Serija, Mićo zapadi uz tebe. Auška, Milo i čini se da imamo pobjednika. Antonio ide. Kako sam penale pucao? Prve loše, poslije loše. Na početku ustala trema, onda se krenuo poslije na tremu. Da. Bilo je hladno, noge su bile teške, umoran sam, znaš. Moraš opravdanja naći. Ali... A i koljena te moći. Da. Da samo jedno. Obo dva. Dobro je bilo, super. Hvala Dinamo na ovome. Ja sam svoje obavio, hvala na adresu, lijep poklon. Idemo na drugo polovreme. Oh. 61. minuta ulaze Hođa i Ristovski. Ajmo. Crveni karton za Goricu u 63. minuti. Pravo za crveni. Slagno, va? Van. Dvojka. Penal za Dinamo! 67. minuta! Ajmo! Jak ne znate pucat penale, javite se meni, znam ja kam dobro pucati, znaš, malo prije sam uspio. Gleda sudac, je penal. Nije penal! Dinamo 2-1 Pjaca! Ale! Dinamo Zagreb! Dinamo Zagreb! Ale! Vodi 2-1 Dinamo napokon, ajmo sad, ajmo, koliko je teško protiv jedne Gorice, stari moj. Ide Ademi van. 83. minuta, ulazi mladi Pavić. Bravo, Ademi.
Pjaca. Ristovski. Pucaj! Pjaca. Dodaj! Udar! Baturina. Kačavenda. Dodaj, pucaj! I ništa. Ulazi Kule unutra. Ajmo Kule. 7 minuta sudačke nadoknade. Jao. Jo! Kakva prilika u sudačkoj nadoknadi. Ohoj, Dinamo! Kule za 3-1. Sudačkoj nadoknadi, bravo Kule. Prva tekma Dinama, kako ti je bilo? Super. Sljedeću idemo. Tam. Sljedeću si na sjeveru stavamo, vojzač. Kume, kako je bilo? Skoro sam pogodio rezultat, ja sam rekao 3-0, bilo je 3-1. Onda si rekao rezultat ono? 3-1. On je pogodio. Prvi put je na tekmi pogodio rezultat, a? Ne smije se još kladiti. Nije puljeta, ne smije se još kladiti. Bitna pobjeda protiv Gorice. Kakva je bila utakmica? Bila je napeta kojčaka. Napeto utorak u Bjelovaru, napeto. Danas protiv Gorice. Pa stalno šokovi nekakve. Bravo bojsi, bravo Dinamo, to je to. Teško, ali pobjeda. Da. Ja, kaj? 3 boda su tu, kako god. Pozdrav svima.